นอเจกูขอว่าละสินนอนะที่เหตัวตูนเตอเอในโฮเตียยูนะยตัว vowel นะโอเคยูนะเจตัว vowel and then นะจอตัวลูกชัวเจนึฮูเตียลูกชัวลูนะเจนึเตียอีอะไรเตีย umbrella โอเคเจตัวนอตัว capital U lowercase u โอเคตัว U ล่อตัว U เมเจลูกชัวจะเจชัวเราหลบไปเกิดนู่นนอเจอยู่จุ่มว่าลูกชัวnhà họ nào ok nên ba tàu chỉ là biết ok ok giờ ta thở là luôn nè ta thở là luôn chỉ số lên nó nè ok alright giờ ta xin nó nè ta xin nó chỉ biết là sai từ lúc xóa ấy cho lúc xóa thì từ lúc vào nè từ vào nhóc họ nó bây giờ từ vào nhóc họ nó chỉ giờ tiền này chỉ bảo thì nữ hu từ xóa lo là xóa để là xóa lú lúc xóa này lúc xóa yêu là lúc xóaแต่สิ่งนี้จะตักกันนะเนี่ยนี่จะบอกจะนี่จะตักกันนะตักกันตัวยัดเดียจะรู้เอชอังกฤษนะยัดเดียเรารู้นึกมั่วจะไอ้ตัว consonant ไอ้ตัว vowel ไอ้ตัว consonant จะเป็นหัดเดีย CVC word โอเคยา CVC จะ consonant vowel consonantโอเคจะแต่สิ่งนั้นนะจะเป็นเป้าเดียตัวนั้นตัว vowel จะเป็นเราจะตักกันนะจะก็เป้าเดียรู้ช่วงนาฬิกาแต่สิ่งก็จะตักกันนะจะแต่นั้นนึกมั่วตัว consonant เนี่ยตัว D จะตัว consonant นั้นย้อนตักกันตัว vowel จะเป็นว่าเขาว่าเราจะ roll จะในหัดเดียย่ออีเรารู้มั่วตัว vowel ตักกันย่อตักกันตัว vowel มั่วอีเราสิใช้ตัว consonant จะนี่เรารู้นะหัดเดียclosed syllable closed syllable นะที่เดี๋ยวเราลูกเกอนี่เราลูกนู้ชัวเกอโอเคลูกชัวเกอเจติเชเป็นจะติฉันไว้เกิดเจจอแล้วเคลียร์เดียมั่วเราอยาก syllable types เจถ้าเธออยากไปโยเกิดเจจะว่าจะว่าชัวรู้ตัว consonant นะเจเทเลียคนน้าตาเจเป็นแบบเกิดหรือขอเจเทชิญัวเราเป็นโอเคตัวจะไม่หยวนalright เดี๋ยวแต่ฉันนะตัว consonant นะ consonant นะเจอวจงเลยลูกค้าจ้อยมั่วเกินนะมั่วเกินลูกชัวนะเจเกินลูกชัว vowel นะเจลูกชัว vowel เนี่ยลูกชัวหลัวถอกวนนะเจอย่าลูกชัวหลัวเนี่ยโอเคเจลูกชัวหลัวพอตาไปตื้อเกินละเจลูกชัวหลัวให้เดียนะเจเป็นมาลีลาเป็นหลับมาลีลาอย่างนะเจมีเป็นให้เดียเป็นเหมือนว่าเรา blend together เป็นหลับมันจะรอชี้เราว่าเนี่ยจะเราโอเคนะจะช่วยจะเราโอเคจะเท่าไรหายตัวนะโซนนั้นรู้เดียmud นะจะนะก่อนนะโอเค mud โอเคจะเรารู้ยันเรารู้ mud โอเคจะแต่ฉันนะไปทำเกิดตัวหรือเรารู้นะโอเคแล้วเรารู้เจนหายเดียในชอลินไปชอลินนั่นน่ะโอเคเดี๋ยวแต่ฉันเทลูชัวลู vowel ยกขนอตัว vowel ยกขนอต่อการตัว vowel มั่วตัว consonant โอเคเดี๋ยวทั้งหมดตัว consonant เนี่ยต่อการตัว vowel เดี๋ยวตัว consonant มั่วตัว vowel ว่าลูชัวรู้เลยนะโอเคว่าลูชัวรู้เลยเดี๋ยวลูชัวรู้จะลูชัวจะอยู่เลยลูชัวจะเดี๋ยวเป็นเราเมื่อว่าเรา blend โอเคเราจะชัวเราโอเคเราอย่างนั้นโอเคยันนี่ป๊อจะชัวจะชัวแต่ตาเจนี่เราเจนี่จะตุ้มหยวนนี่เกิดเตานะนี่เกิดเตาเจชี้หยวนนะโอเคเจเป็นมาเลยหายนะโอเค so fun นะเจเกลาเจนะเจ fun โอเคเดี๋ยวเราลุ้นนะให้ตี closed syllable โอเคเราลุ้นเกินลุ้นชัวเกินนะโอเค closed syllable เดี๋ยวแต่ชินนะเดี๋ยวไปชอบเราลุ้นตอนเด็กเนาะเที่ยวลุ้นเชื่อตัว vowel เนี่ยขนาดต่อการตัว vowel มั่วตัว consonant เจ้าตัว consonant มั่วลุ้นชัวเกินเลยเจ้ามันมั่วลุ้นชัวจะละว่าลุ้นชัวรู้นะโอเคเจ้าละลุ้นชัวรู้แต่นะจะเป็นที่เป้าลุ้นชัวรู้จะเป็นมาแต่ sun นะจะรู้นัว sun โอเค sun alright จะเรารู้แต่ยังเรารู้ close syllable โอเคจะแต่ฉันเรารู้ตอนนี้นะตัวโอเคดักการเทียโอเค again ดักการเทียรู้ว่าตัว vowel ยกขนอต่อการตัว vowel มั่ว
tu consonant nhá ta cá chỉ tu consonant na cơ lúc xóa it's a close syllable word so tu nó tu vào ya tu you tu short you tu lu tu vào và tu lúc xóa lu okay và tu lúc xóa lu chỉ nên hết tiệt lúc xóa ya tu vào lúc xóa chỉ biết hết tiệt up cup cup thì là lúc nó ra lúc close syllable là cup nó chỉ lúc call okay lúc call cup cup okay alright tất cả nó chỉ mua all là luôn gì okay okay one day trên thiệt từ vào tất cả từ vào chỉ mua từ consonant nó cơ lúc xóa chỉ lúc xóa lụ okay lúc xóa lụ chỉ nhớ close syllable word chỉ lúc xóa lụ chỉ là chỉ biết mà lấy cho lọ cho xóa cho lọ okay nào okay hut chỉ lúc chỉ na lim nhiều chỉ okay hut okay tất cả nó okay tất cả nó là lo lục cái nào okay lục cái chỉ nè okay thế từ vào tất cả từ vào mua cho chia mua từ consonant nào lúc họ trong cơ từ vào mình cơ là nó chỉ lúc short chỉ lúc closed syllable chỉ nên từ nó nếu mà lúc bên sự hoạt động từ vào nếu hoạt động lúc short lụ okay chỉ là lúc bên mà đi là nhận okay bus lúc bus là lúc chế quả chế lo thì lúc mốt thì lúc chế lúc mê nó okay maybe so lúc chế quả lúc chế lo okay bus okay thì ta chỉ nói là biết là sau biết là cởi tàu là lúc nó nè em mua sau vào thì ta chỉ nói của là sau nè của là sau này nó của biết là nhận ok nè okay thì ta thấy là lúc nè ta thấy là lúc chứ okay alright ta thấy là lúc hết tiệt mud lalu thi o de fun okay sun ready cup hut okay bus okay alright thì biết là những sau đó là những cái nào okay mud fun sun cup hut bus okay chị bé nhìn cháu qua luôn nó đã trâu lo luôn nó muốn lên mua từ soi dù nhá hỏi chị lúc soi vụ dù ya ta chỉ nói chị bé nó ta chị bé mua cho luôn nó cho là sau với kho sentence dù nó okay chị bé mà nhận nè okay chị ta thấy là luôn nè ta thấy là luôn hai tiệt của sau nó okay the pig likes to play in the mud. Okay. Okay. Let's read together. The pig likes to play in the mud. Tùm bùa nhẹ quá xí cho hỗ cho or ăn gò nè. Okay, cho ăn gò. Okay. So the pig likes to play in the mud. Okay. Chỉ là lù hết tiệt. Mud là chỉ biết là lù ở bên cạnh nó nè. Okay. Mud. Okay. Alright. Thì ta sẽ nói chỉ biết họ là show sentence chia. Okay. Sentence chia cho nên hết tiệt. I
drink. Let me fix this. Okay. I drink from a cup. Period. Okay, a little cup. Okay. Okay, read with me. I drink from a cup. I drink from a cup. Cú hậu đến để lúc khó nè, muốn lúc hậu đến để lúc khó, cũng muốn lúc khó là hậu đây. Okay, I drink from a cup. Okay, chỉ là lúc cup nó chỉ là lúc bé cần nó nè, okay. Thì tất cả nó, next sentence. Okay, next sentence. We are having fun. Okay, we are having fun. We are having fun. Bé chợt ta tao ở chiều một cái lo gì đó. We are having fun. Bé ta tao một cái lo gì. Okay, we are having fun. Chỉ là lu fun, chỉ là lu bé cỡ nó nọ. Fun. Okay, next. All right, let's see. They built a small hut. Okay, ready? They built a small hut. There's the word hut. Okay, hut. Là ua lúc nhỏ chế. Okay, they built a small hut. Hut, nó chỉ hut, chỉ là lu hut. Then nếu mà tôi show you, nhá okay, hut. All right, next one. Two more. Khó gì thế chị biết ta nữa. Okay, all right. The sun is hot. Okay, the sun is hot. Là lu sun, nó biết là lu một lúc số vào lu. Okay, so the sun is hot. Lúc nu cú na, the sun is hot. Okay, thì ta chỉ nói để biết sau tiếng lúc nu cú, the sun is hot. Okay, thì là lu các sentence cơ tao nó nè, nên đến là sau nó. Okay, this is the last sentence. Okay. They ride the bus to school. Okay, all right. They ride the bus to school. They ride the bus to school. Lời chơi lúc chơi bus ấy chơi lo nè, chơi hoàn tới chơi bus là một tàu chơi cần tới nè. Okay, lời chơi lúc chơi bus một tàu chơi cần tới. Bus nó chỉ cho chơi lo ấy trong rồi cho lời chơi và chơi cần tới tới chơi mình cả đây biết mua cho chơi và tua tàu chậm nhiều cần tới cho chơi nên đấy nè, tua tàu chậm nhiều cần tới chỉ là khu bus nè. Okay, cho lo lúc hai tiệm bus nó chỉ nên mua tàu show nhiều cho họ nữa. Okay, thì bây giờ lúc thế cho số là cần nó ta li nó sức. Okay, thì ta xin nó nè. Giờ chưa nên chậm nhuận nên chỉ to nên chỉ cho to cho cá tuổi cho từ lúc xuân là chỉ nên cho cá mù sai thầu như thầu beginning thầu họ biết đi nó thầu bí nè chỉ nên mua lúc xuân chỉ lúc nó chỉ lúc xuân thì là lúc thì là lúc bé thì lúc xuân lúc bé là you lúc xuân giờ chỉ lúc nó bé cỡ là lúc bé cỡ lúc nó chỉ mua số là lúc xuân như họ nè. Okay, chị khó qua biết khó là sự chỉ là cái liên sư ở trong xe này làm gì cũng thế chứ tiền này chấm nhiều hơn chỉ tao bảo và cho số thế cho nền tảng đó chị nếu không một sai của cho video ấy của nhớ hôm nào nữa mới cho luôn của kia luôn bé thì luôn số nào. Okay, còn nếu khó cho chẳng thì là bảo luôn bé thì luôn số là chị là thế lý cho thế lý
sau thế giống gì nè ok chị li nó xứ ấy trong xe là chỉ nó nó ấy nên chỉ lo chậu của lo chậu chậu thiết là đặc của cái đó chỉ sao nó thiết ấy trong xe ấy giờ tiết cho lời giàu ấy nè cũng muốn nó chỉ nên họ là các lần đặc của cái thiết từ nửa ba tổ nên nó chỉ nên họ mới share cho lời tu thiết ấy share nó từ họ sang cái đó chỉ thiết đó khó cú xã khiên đó chỉ đó cho lên cho tu thì lấy từ xã cỡ chỉ cú khiên đó xí thì chỉ xã cỡ là chúa cha đó xí xã cỡ nó chỉ cú khiên li cú khiên đó chỉ cần đó khó cú ấy tu chỉ phải khiên đó chỉ cần đó này tu thì chơi nhót tới chơi mấy cái nó chỉ cú khiên đó chỉ cú yếu khiên li cú khiên đó chỉ cần đó đó này chấm tu nhiều nè ok chỉ khiên mà ít tí rồi tuổi thì đi tao rồi nè ok thì nên nhẹ cú khó về điều đó thế này chỉ thằng này bấm subscribe thế này không bấm share thế ở trong share lần chỉ nên nó nói ở châu thế xin chỉ đi đâu lửa giàu nữa ok bye